109 paketi južnej ovoci jak pomoc pokrajini penzionerom včeraj za včerom podeljeni u Keresturskim združenju penzioneroh. Trebalo vecej, mi máme na spisku 180 osobi, ktorým trebalo rožnjestoti pakeciky. Međutim, oni poslali nam 109, takže sme museli za pojednih ljudov uskracic, da sme patreli, že da tam, gdje je dva penzije, lebo tam, gdje je ešte tak co, jak mi ocenili, že je da jaké žemičky, lebo co, da sme već kad tih uskraceli. Pomoc na tot zavod nje dostali i poljoprivredni penzionere. Evo, apelujeme i pre Igmediju i pre Šitskova da drugi raz budu oblapeni i poljoprivredni proizvođači, bo oni vše vypaduju. Teraz vypadli u tej pomoci, već kad vypaduju keď će ide do banji, tedy ih jak da povem, nje bodiraju ih. Členi rukovodstva Združenja penzionerov organizovali i deljenje paketoh tim, kotri ih pre dajaki prečini nje mogli osobnje prevžac. Na avto včera prevezli već jak šteracec ovocovo paketi.